Гэта пік свабоды, я Ганна Сувась, вітаю вас. 25 траўня пачнуцца выбары ў каардынацыйную раду. Выбары працягнуцца 3 дні, да ўдзелу ў іх дапусцілі 12 спісаў, якія налічваюць 265 кандыдатаў. Будуць выбраныя 80 дэлегатаў. Да 25 траўня ў эфіры свабоды вы пабачыце і пачуеце прадстаўнікоў усіх 12 спісаў. І сёння з намі Надзея Нортан, спіс нумар 6, ён называецца «Голас дыяспар», ад актывістаў беларускіх дыяспар у грамадзянскай супольнасці, а таксама Веста Светсон. Спіс нумар 8, гэта блок Прокоп'ева і Агорова, які, я цытую, бачыць сябе як частку нацыянальна-вызвольнага руху Беларусі і выказвае інтарэсы прыхільнікаў дэмакратычнага шляху развіцця краіны. Добры дзень. Вітаю. Веста, Надя, Надзея, я хотела попросить вас на початку, каб вы коротко сами рассказали про себя и представились нашей аудитории. Надзея, калі ласка. Меня зовут Надзея Нортан. Дякую за запрошение. Я живу у Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, и займаюся громадской палітычнай дзейнасцю, таксама з'яўляюся культурніцкім менеджером, то бок арганізоўваю мерапрыемствы, якія накіраваныя на пашырэнне і распаўсюд беларускай культуры тут у Злучаных Штатах. І таксама працую над такой пабудовай і развіццём беларускай дыяспоры ў США. Веста, калі ласка. Здравствуйте, меня зовут Веста Свенсон, и я родилась в Беларуси, я родилась в Пинске и росла в Бресте, но я образована в США, так извиняюсь за ошибки. Я сейчас начинаю докторскую работу в Браунском университете по теме истории и формирования политической национальной идентичности. До этого я писала работу про Западную Беларусь и про евреев и Холокост. Так это я изучаю Беларусь. Кроме того, я всегда была в Америке активна в политике, и я обожаю Беларусь, меня туда тянет, и поэтому я теперь в это все вступаю. Ну і, Веста, Надзея, у меня до вас будуць некалькі пытанняў, якія вынікаюць з праграмаў вашых спісаў, я іх уважліва пачытала, і некалькі аднолькавых пытанняў, якія я вам прапаную. А таксама пры канцы размовы вы будзеце мець шанец задаць адна адной па аднаму пытанню. Ну і першае пытанне, якое вельмі часта задаюць крытыкі, навошта ўвогуле патрэбная каардынацыйная рада, для каго яна? Веста, давайте з вас пачнем. Что мне самое главное, это нормализация демократии. До того, как я знала, что у нас есть Координационная рада, я надеялась на это. Я надеялась, что будет этот момент сделать эту нормализацию и структуру. Когда я узнала, что это уже есть, и что есть выборы, поэтому я в это все вступила. И теперь у нас 12 партий и 266 кандидатов. Есть энтузиазм, есть интерес. И мы можем с этого строить. Даже в нас Лукашенко интересуется. И наши демократические силы уже выиграли, но мы можем на это капитализировать и накачивать свою политическую мускулу. Например, у меня будет 6 лет писать докторскую работу. Так вот этот наш момент строить и писать, строить культуру, строить политическую структуру, и КС для этого нам нужно. Если мы это наша школа политической работы, публичной политической работы, и кроме того, это мобилизация нашей диаспоры. Мы можем с этим строить структуру, которая у нас будет на будущее, на момент, когда мы можем вступить в Беларусь, мы можем стать образованным населением, и это у нас как бета. Я хотела удакладніць, Веста, вы сказали, наши демократычныя силы уже выиграли. Где выиграли, як выиграли, у чым? Выиграли в плане того, что есть интерес. Например, Вадим выпустил видео, по-моему, вчера, и уже 45 тысяч человек посмотрели на это видео. И люди интересуются, и они хотят голос, они хотят влиять, они хотят чувствовать, что есть какая-то релевантность им, что есть эта Беларусь. И мне кажется, что есть эта Беларусь, если у нас 266 кандидатов, если есть такой интерес. Так я думаю, что КС нам нужно для этого, чтобы объединить нашу диаспору и строить из этого что-то.
Дзякуй вялікі. Надзея, ваш адказ на пытанне, навошта каардынацыйная рада? Дзякуй. Я згодна з Вестай, што гэта, безумоўна, пабудова дэмакратычнага інстытута, менавіта такого прадстаўнічага характара. Вось, для таго, што гэта трэба, ну, па-першае, у нас гэтага не было ўжо вельмі шмат гадоў, то бок з 90, фактычна, можна сказаць, 6-го году, ну, там, 6-7, не было публічнай дэмакратыі. Поэтому зараз белорусы вяртают себе голос, потому что столькі год белорусы не имели магчымасць сапраўды отдать свой голос, и галоўнае быць, в сэнсе, яны могли прыйсці на выборы, але яны ведалі, что их голос ніяк не будзе улічаны альбо палічаны, бо выборы были увесь час фальсифікаваны, и зараз координацыйная рада якраз таки ёсць гэты шанец вяртання голаса. І па-другое, згодна з падліталагічнымі і тэорыямі, і потым як гэта апаноўваецца на практыцы, дзеля таго, каб склалася сітуацыя для змены, першапачаткова павінна быць пэўнае такое агульнае дзеянне. Да? То бок вот у нас адбылося такая рэч у 2020 годзе, да, калі прыйшоў ковід, і калі беларусы разам згуртаваліся, да, і вы памятаеце, што на той момант, на пачатку года, ну, ніхто не мог себе нават уявіць, што адбудзецца летом. Вось. Але праз агульнае дзеянне, супольнае, такое салідарнае, стварылася гэтая прастора, вось, для змены. І то бок і тое, што учора яшчэ здавалася нармальным, сёння ўжо было ну, ніяк не прымальным. І вот мне здаецца, што менавіта выбары ў координацыйную раду, вот это супольнае дзеянне беларусаў па ўсёй планеце, магчыма, нам дасі шанец, можа быць, як бы штуршок для пашырэння гэтай супольнай дзейнасці, дзеля таго, каб стварыць гэтую прастору для пераменаў. Вот я, Надя, у вашей программе почитала, мы ідзем у координацыйную раду, каб голас беларускіх дыяспор з усяго свету быў пачуты пры прыняцці палітычных рашэнняў дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Я хотела удакладніць, што вы называеце дыаспоры. По вялікім рахунку, всех кандыдатаў, всех спісаў можна назваць прадстаўнікамі дыяспоры. Ці вот это такая все ж дефініцыя, што гэта людзі з грамадзянства іншых краінаў, дзе яны давно жывуць і давно прасоўваюць беларускія інтарэсы ў гэтых краінах. Ну так, існуе шэраг разнастайных дэфініцый, што датычна дыяспоры. У маім разуменні, у нашым разуменні, ўсё ж таки дыяспора гэта тыя людзі, якія усведамляюць сабе беларусамі, для іх важна заставацца беларусамі, калі яны пераехалі ў іншую краіну. І самае галоўнае, што яны або просто прыходзяць і удзельнічаюць у самых разнастайных беларускіх культурных мерапрыемствах, вось, або іх нават арганізоўваюць. То бок такім чынам, ну, яны як бы хочуць не страчаць гэтай сувязі з Беларусю. І маецца на ўвазе, конечно, не толькі там праз бацькоў і гэтак далей. Вось, а менавіта, ну, фактычна як будаваць сваю Беларусь, да? То бок не забываць там у розных вымярэннях, там музычная, культурніцкая, ці там, магчыма, нават палітычная. Вось. І я кажу пра людзей і пра актывістаў і суполак менавіта гэтых дыяспор. То бок іх было значна менш да 2020 году, то бок яны былі, але ну, традыцыйна, да, гэта краіны такой паваеннай эміграцыі, вялікай хвалі, дзе гэта адбывалася. Вось. Але ўжо пасля 2020 года, канешне, гэтая колькасць краінаў, дзе беларусы сфармавалі свае суполкі і моцныя дыяспоры, значна павялічылася. І фактычна можна сказаць, што з 2020 году і пазней, то бок увогуле дыяспора стала менш такі, ну, стала настолькі вялікай, што паўстала пытанне, што яна нейкім чынам нават пачала удзельнічаць у палітычных працэсах, што і адбылося, напрыклад, у другім скліканні координацыйнай рады, дзе была сфармавана нават цэлая фракцыя, вось, якраз якая складалася і пакуль яшчэ складаецца, працягваецца тэрмін з прадстаўнікоў дыяспоры, якраз так і называліся голас дыяспор. Вось, поэтому зараз... Дякую вялікі. Я таксама хацела працытаваць частку праграмы з блоку Пракоп'ева-Ягорова, і да вас будзе веста пытання. Сілам, якія змагаюцца за новую Беларусь супраць рэжыму Лукашэнкі, патрабуецца перазагрузка і новы імпульс. Гэтага можна дамагчыся з дапамогай новага складу координацыйнай рады, прадстаўнічага органа всіх палітычна актыўных беларусаў.
У чым будзе палягаць гэтая перазагрузка? Ну, на данный момент у нас по 3 организации на 2 белоруса. У нас довольно рассеяна диаспора. И, к сожалению, у меня такое ощущение, что что люди разочарованы с политикой. И понятно почему. Мы никогда не видели еще эффективную политику в Беларуси. Нам надо просто строить эту структуру, нам надо объединять нашу диаспору, ту же самую диаспору, о которой Надя говорит. И нам надо объединять наши организации, нам надо работать вместе. Я знаю, что есть очень-очень много ссор, например, в белорусской диаспоре, в политических кругах. И эти ссоры никому, кроме Лукашенко, не помогают. Так нам надо нормализировать дебаты, нарратив, понимание. Нам надо слушать друг друга, надо слушать мнения, которые нам не нравятся. И нам надо строить организацию, которая эффективная, которая streamlined, которая, нам надо проверить, что работает, что не работает. И мы, например, тоже хотим перейти на самофинансирование. Гранты, они прекрасные вещи, но каждый раз, когда друзья Беларуси дают нам деньги, это, у них свои интересы, и это понятно. Так как кофейные деньги на самофинансирование, это что-то, что мы хотим строить. Мы еще хотим строить политический центр власти. Это, чтобы у людей было место, куда идти и кому обращаться со своими вопросами. Массовое движение в эмиграции, мы это уже обсуждали. И это нам надо... Еще мы надеемся построить что-то в Вашингтоне. В Вашингтоне, я очень часто в Вашингтоне, и там можно с политиками общаться. Поскольку у нас в нашем блоке 15 разных стран диаспоры, мы надеемся стать как евангелистами белорусской демократии. Никто не может говорить за белорусов лучше, чем сами белорусы. И мы голоса для тех людей, которые внутри все еще. И поэтому мы можем тогда эффективно представить белорусские интересы государств. Например, я со стороны Вашингтона, я знаю, как говорить с американскими. Я ваша и наша. Я знаю их язык, я знаю подход к ним, я знаю, с кем говорить, когда. Так если я каждый день, каждую неделю... Я хотела вот удакладніць, ёсць такі стратэгічны дыалог беларускіх дэмакратычных сілаў ЗША, ён пачаўся і вядзецца, так? І ёсць там візіты Святланы Ціхановскай, аб'яднанага кабінету Злучаных Штатаў. Все гэта вот этот дыалог, што дадзеным выпадку тычыцца Злучаных Штатаў Амерыкі, это все скаардынавана будзе, ці вы мяркуеце, што это координационная рада сама мусіць рабіць? Мне кажется, что это надо координировать, и это надо координировать эффективно. Например, я Светлану Тихановскую встретила в Йелском университете в декабре, и это был такой великий момент для меня, который меня сюда принес. Но на следующий день она поехала с Конгрессом беседовать. И, к сожалению, в тот же самый день они обсуждали антисемитизм с президентами Гарварда и других университетов. Понятно, что американская медиа сосредоточилась на этом, не на Тихановской. И с моей стороны, поскольку я типа как американка, я белоруска в Америке, но я здесь живу, и я знаю, какая тут медиа, я могла бы посоветовать более эффективно провести это время. Так я с той стороны. Нам надо это вместе координировать, но мне кажется, что должны быть представители в каждой стране, где мы есть, где эти 80 делегатов есть, если кто-то в Норвегии, если кто-то во Франции, чтобы эти люди взяли на себя то, что они приносят белорусские интересы в публику и в государство. Дякую. У нас не так шмат часу. Я хочу як мага больш вам пытанняў задаць. Ну і вот тут полягае вельмі сур'ёзнае пытанне, як координацыйная рада можа працаваць не з міжнароднымі структурамі, не з прадстаўнікамі ўрадаў, дзе яны жывуць, а з беларусамі ўнутры Беларусі, улічваючы і экстрэмісцкі статус рады, і нават асобных спісаў экстрэмісцкі статус. Калі ласка, Надзея. Да, это такое пытанне. Глядзіце, тут атрымліваецца, што гэта пытанне, калі вот так отказываясь на вопрос, что называется, да, то бок оно ставіць неяк у тупик адразу, да, все там экстремистское фармаванне, все немагчыма і гэтак далей. Але мне здаецца, тут вельмі важна крышачку падняцца над, да, то бок координацыйная рада, яна, яе структура, яе мэты і гэтак далей, яны не палягаюць на вырашэнні
тут і зараз, то бок вот заўтра мы абавязкова там прынясем перамены і гэтак далей, то бок яно гэта крок да гэтага, вось. І конечно, безумоўна, моц людзей, якія, напрыклад, 80 чалавек менавіта будуць абраны, то бок легітымнасць гэтых людзей значна больш павысіцца. І рэжым, насамрэч, вельмі баіцца гэтай з'явы. Гэта зараз бачна, да, потому что ціск на координацыйную раду, на людзей, якія вакол, да, то бок, здаецца, 4 ці 5 спісаў уже былі абвешчаны экстрэмісцкімі фармаваннямі, то бок показывае насамрэч, што яны таксама разумеюць, якая фармуецца моц. Вось, поэтому для беларусаў у Беларусі, то бок фактычна зараз ствараецца той самы канал, праз які у тым ліку яны могуць чакаць пэўных для сабе не то чтобы перамен, а магчымасцей. Вось. Менавіта, ну вот, напрыклад, можам узгадаць блог Розы Турабекавай, так, яны кажуць пра прасоўванне візаў для Беларусі, там, гуманітарных і гэтак далей. То бок з'явіцца 80 чалавек, але за імі яшчэ цэлыя вялікія каманды, вось, які менавіта і будуць прасоўваць інтарэсы беларусаў, ну, перш за ўсё, в Беларусі, безумоўна, і крычаць, і ставіць гэтую павестку, потому что, як паказвае практыка, нам гэтага не хапае па ўсяму свету, то бок нас мало чуюць. Офіс робіць вельмі класную працу, кабінет вельмі класную працу робіць, а нас павінна быць значна больш дзеля таго, каб казаць, што адбываецца ў Беларусі, што нам трэба змяніць. Вось. І такім чынам працягваць і ствараць гэтую атмасферу ціска з разнастайных бакоў. Вось. І координацыйная рада, мне здаецца, што будзе мець гэты шанец. Надзея, непасрэдны контакт з беларусамі, я разумею, што на гэтае пытанне ў эфіры не даш вельмі яснага адказу, але ці гэтыя каналы ёсць наладжаныя, бяспечныя дзеля камунікацыі з беларусамі? Слухайте, я не ведаю, глядзіце, кожны з нас мае так ці інакш, сяброў там, сваякоў, гэтак далей, вось, і, все роўно адбываецца камунікацыя, няма ж такой, дзякуй Богу, гэтай жалезнай заслоны. Сваякі так ці інакш прыязджаюць, вось, або выязджаюць. Камунікацыя не зламана, ўсё ж таки гэта не Савецкі Саюз, не 37 год, то бок ёсць магчымасці для камунікацыі. І таксама, і ваш канал, у тым ліку, гэта пацверджвае, што глядзяць Беларусі, да, я так разумею, што большая палова гледачоў менавіта з тэрыторыі Беларусі. Поэтому нават тое, што мы зараз кажам, фактычна людзі глядзяць. Я так разумею, што навучыліся, якім чынам гэта глядзець, каб гэта было бяспечна. Поэтому, няма, насамрэч, мне здаецца, мы перабольшваем усё ж таки вот эту вот нейкую заслону, яна хутчэй нават унутры нас, чым яна ёсць насамрэч. Дзякуючы тэхналогіям, усё ж таки, калі ёсць жаданне, тады чалавек можа адсочваць. І, канешне, хочу прыклад прывесці. Мы недавно у Злучаных Штатах правялі дэбаты, першы раунд, дарэчы, Веста запрашаю, можа быць, у вас таксама атрымаецца, сярод кандыдатаў у координацыйную раду, які ідуць са Злучаных Штатаў. Вось, у гэту суботу будзе другі. Вось. І мы атрымалі вельмі класны фідбэк ад ананіма, і так як пабудаван быў тэкст, то бок бачна, што чалавек хутчэй за ўсё або знаходзіцца на Беларусі, або нейкім чынам адносіцца. І ён, або яна удзячна за гэтыя дэбаты і кажа, і кажа пра тое, як гэта класна, што я пабачыла або пабачыў людзей. Вось. І гэта проста чарговае пасведчанне, што людзі нават знаходзячыся ў той ці іншай ступені ў небяспецы, але адсочваюць, што адбываецца нават у ЗША. Вось. Так, дзякуй. Я тады перадам слова Весце, каб яна адказала на тое ж самае пытанне пра працу з беларусамі ўнутры Беларусі. Да, так же, как Надя, у меня в моих соцсетях тоже есть друзья с детства, у меня есть семья, и я вижу, что они все это смотрят. И они каждый день на это все смотрят. И мы их надежда, да, и мы их голоса. Никто не может сказать, что надо белорусу лучше, чем сам белорус. И я знаю, что на данный момент визы для них самое главное. И поэтому нам надо, это репрезентация в разных странах, надо объединенная диаспора, и надо
надо наши белорусские евангелисты, которые в каждой стране могут говорить с государством, потому что визы надо обсуждать с самими государствами, надо с Америкой обсуждать визы с американцами, надо с Францией, из Франции. И наши люди, например, у нас 15 стран, мы знаем языки и мы знаем подход. Мы не только знаем сам язык, а мы знаем, как говорить с этими людьми, потому что мы живем в их обществе. Мы знаем, как им показать, что это важно. И тем мы можем быть более эффективными для тех, которые внутри. А мы от них слышим, и мы им показываем, что мы что-то строим, и что мы про них не забыли. И мне кажется, это самое главное. Показать, что мы не забыли, что мы строим, что есть надежда, и что им не надо просто вникать в эту русскую пропаганду, а можно смотреть на что-то новое. Я, например, историк. Я исследую белорусскую историю, и я знаю, что наши книги, наши учебники в Беларуси, очень часто они очень пропагандистические. Так надо писать новую историю, надо писать новые стихи, строить эту белорусскую культуру для тех, кто внутри, чтобы они тоже могли эти поэзии читать и жить этим, и это ожидать, и иметь какую-то надежду. Візу, безумоўна, вельмі важная рэч, але яшчэ вельмі важная рэч, якая крытычна важная для Беларусі, это вызваленне палітзняволеных. Як Координацыйная рада можа паспрыяць вызваленню палітвязняў, Надзея? Вельмі просто долбить, то бок просто долбить, спрабаваць самыя разнастайныя методы, да, то бок ясна, што на сённяшні дзень нема нейкага такого ключика, які адчыніць гэтую дзверь кратаў. Але мы ўвесь час павінны падбіраць гэты ключик. Не працуе гэты, значыць гэты, не працуе гэты, і мне здаецца, што ізноў-такі Координацыйная рада як бы дэманструе гэтае жаданне ўсё ж такі шукаць гэтыя ключы і падбіраць іх, потому что просто уявіце, 265 зарэгістравана там, 280 человек подаліся, то бок гэтыя людзі пры ўсіх умовах, рэпрэсіях і гэтак далей, ведаючы, на што яны ідуць, выйшлі з адкрытым забралам, чтобы фактычна абараняць правы беларусаў на разнастайных узроўнях. Як Веста кажа, што у сваіх краінах, там, дзе яны знаходзяцца, і гэтак далей, просто казаць, то бок мы, як гэтыя, або евангелісты, або амбасадары той же самой Беларусі і тых же самых беларусаў, бо мы все равно же один организм. И от того, что беларусы адныя знаходзяцца ў такой ситуации, у якіх няма голоса, у нас ён ёсць, мы можем говорить, мы не павінны маўчаць. Я, Надзея, хотела працытаваць з вашай праграмы, што імкнемся да стварэння такога ціску на рэжым, каб былі спыненыя рэпрэсіі, вызваленыя все вязні сумлення і палітвязні. Ёсць адказ на пытанне, які ціск на рэжым можа спыніць рэпрэсіі? Агульны, да, гэта агульнае намаганне, гэта агульнае дзеянне самых-самых разнастайных. Бо мы не ведаем, у які момант і якая камбінацыя гэтага ціска, то бок колькі цаглінак туды трэба пакласці, дзеля таго, чтобы у пэўны момант яго хапіла, каб сітуацыя змянілася. Потому что, а якая у нас альтэрнатыва? У нас альтэрнатыва нічога не рабіць. І мне здаецца, Координацыйная рада якраз таки показывае, што ёсць пэўная частка беларускага грамадства, якая, не гледзячы ні на што, уже 4-й год, фрустрацыю, усе гэтыя такія адмоўныя моманты, нет, все ж таки ідзе наперад, і прапановвае дзеянне. І я хочу сказать, что як рэагуюць іншыя краіны, то бок тая ж самая расійская дэмакратычная супольнасць, яны з пэўнай зайздрасцю, з такой добрай зайздрасцю глядзяць на беларусаў, на тыя працэсы аб'яднаўчыя, які у нас ёсць. То бок, паглядзіце, мы выйшлі на выбары свайго прадстаўнічага органа пасля 4 гады пасля пратэстаў. Я ведаю, што у расійскім грамадстве пара гэта яшчэ і не снілася, хаця ім бы таксама... Так, это правда. В наших эфирах многие российские эксперты выказывают такое захопленне и, як вы сказали, добрую зайздрасць, што зрабілі беларускія дэмакратычныя сілы. Вест, я таксама ў вашай праграме пра палітычных вязняў прачытала, зараз працытую. Фінансавая дапамога. Это праграма на 2 гады. Што збіраецеся рабіць? Фінансавая дапамога сем'ям палітычных зняволеных, забеспячэнне матэрыяльнай падтрымкі сем'яў удзельнікаў палітычнай барацьбы і тым, хто пацярпеў ад рэпрэсій. Но зараз распаўсюджанае меркаванне, што дэмакратычныя сілы насамрэч
не могуць вызваліць цяпер палітзняволеных, і вот, ну, ці гэта канцэнтрацыя цяпер на тым, чым хаця б яны могуць дапамагчы тым, хто выйшаў, ці сем'ям тых, хто сядзіць. Вот я гэтую цытату і адказ ваш на пытанне, што можна зрабіць для вызвалення. Да, они за нас жертвовали, они сидели за нас. Мы в позиции привилегии сейчас. Мы с Надей в Америке. У меня американский паспорт, у меня образование отсюда. Я не сидела. И мне кажется, что да, наш момент сейчас про них говорить, всем напоминать. Например, стратегия Украины в начале войны была прекрасной. Мы в Координационном совете можем то же самое сделать для наших политзаключенных. И в нашем мире сейчас это момент на это. И мне кажется, что факт того, что мы это можем всем напомнить, это важно. Мы можем принести какую-то надежду. И да, мне кажется, финансовая помощь семьям и тем, которых уже это отпустили и так далее, те, которые переехали за границу, нам надо этих людей поддержать. И ветеранов тоже, которые воевали наши в Украине и так далее. Но у нас, я близко на эту тему не работаю, правда сказать. У нас в нашем блоке есть Татьяна Хомич, сестра моей Колесниковой, которая все еще сидит. И у нас есть Светлана Мацкевич. Они очень образованы на эту тему, близко с этим работают, и лучше у них спросить эти вопросы. Ну і пытанне да абедзвюх. Вы абедзве кажаце пра ціск, які трэба аказваць на рэжым Лукашэнкі. Адзін з элементаў гэтага тыску – это эканамічныя санкцыі. Ці лічыце вы эфектыўнымі іх? Надзея. Я думаю, что у пэўнай ступені так яны эфектыўныя, потому что ў любым выпадку яны аказваюць ціск і ствараюць нейкую пэўнай непрыемнай сітуацыі. На сённяшні момант ясна, што той же самы рэжым знайшоў магчымасці, як абыходзіць гэтыя санкцыі, але першапачаткова, конечно, гэта стварала пэўную непрыемнасць. Вось. Конечно, мы мусім адзначыць факт, што гэта наяўнасць эканамічных санкцый ўсё ж таки не дасягнула той мэты, дзеля якой яны былі прынятыя. Вось. Але мне здаецца, што цалкам іх здымаць, напэўна, ўсё ж таки таксама не варта. Перафарматаваць, так, хутчэй за ўсё ж таки важна, потому что зараз бачна, што у той канфігурацыі, якой они існуюць, яны ўсё менш і менш аказваюць ціск. Поэтому гэта якраз сігнал ужо і для нас, якія размаўляюць і будуць размаўляць з прадстаўнікамі дзяржаў разнастайных, казаць пра тое, што гэтыя санкцыі неабходна, і я ведаю, што гэтая праца вядзецца, перафарматаваць такім чынам, каб усё ж такі яны ўплывалі, але відавочна, што яны не вырашаць праблемы. І тут мы зноў-такі вяртаемся, што вельмі важна самыя разнастайныя складнікі мець дзеля ціска на рэжым. Вось. І самае галоўнае, што ўсё ж такі перамены прынясуць беларусы, а не извне. Вось. Бо мы ўсё ж такі мусім у сабе усведаміць, што калі менавіта нам мусіць стаць патрэбна гэтая свабода і дэмакратыя, а не ўсяму свету вакол і спадзявацца на весь мір. Свет дапамагае, як яны могуць, але мы мусім рабіць гэтае дзеянне і гэтыя крокі наперад. Мы самі беларусы. Весты, і вам пытанне пра эканамічныя санкцыі. Я ў праграме вас прачытала пра стварэнне чорнага спісу прадпрыемстваў, такіх, які вы складаеце, я так разумею, будзеце перадаваць тым, хто прымае санкцыі. Ваша пазіцыя? Да, санкции, правду сказать, они самые эффективные, когда они угроза, за день до того, как их вводят. Когда их вводят, то страны учатся от этого. Например, сейчас Китай научился, как избегать санкций, американские санкции из-за России. Мы это знаем. Например, сейчас Казахстан вдруг экспортирует огромное количество дерева. Это белорусское дерево, понятно. Просто они строят параллельную экономию, и
например, для США санкции, они дешевые. Они могут их ввести и сказать, вот вы это соблюдайте, мы здесь будем сидеть, нам это ничего никак не стоит. И это эффективно, типа как virtue signaling, в том плане, что люди это видят, и кажется, что кто-то что-то сделал. Но, как мы видим, данные санкции, они сблизили Беларусь и Россию. Я это даже сама знаю от своих белорусов, что эта экономия сблизилась, и многие белорусы теперь едут в Россию работать и так далее. Так мне кажется, что надо очень хорошо исследовать санкции и понимать, что есть разные типы. Есть логистичные, есть финансовые, есть индивидуальные. И нам надо быть осторожными, чтобы мы использовали санкции, которые будут работать на Лукашенкину режиму, а не на белорусских людей, потому что это такая опасная штука и бывает очень неэффективная. Дякую вялікі. У нас зусім мало застаецца эфірнага часу. Я хотела кожную з вас попросить задать одно пытанне и максимально короткое и максимально короткий отказ. Веста, давайте вы поспробуйте першее. Да, Надя, я хотела у вас спросить, как вы, как человек, который живет в Америке, как бы вы построили самофинансирование? Ну, это, конечно, пытание на $1 миллион, на миллиард. Хто знойдзе на яго адказ, той, значыць, вызваліць Беларусь, магчыма. Я, на жаль, не маю адказу на гэта пытанне, але я маю даволі добрую экспертызу, потому что я менавіта той чалавек, які працуе фактычна штодзённа з беларусамі ў ЗША, у тым ліку, і я ведаю, якія моманты працуюць, якія не працуюць. Вось, поэтому адказу на гэта пытанне ў мяне няма. Я яго, паверце, шукаю кожны дзень, вось, потому что я вельмі згодна з гэтай пазіцыяй, што беларусы мусяць фінансаваць саміх сабе і не чакаць зноў-такі гэтай дапамогі звне. І, Надзея, ваше пытанне да Весты? Я вот хотела бы спытаць, что бачна, что вы скончылі, атрымалі адукацыю давным-давно у Злучаных Штатах. Як усё ж таки вы захавалі гэтую цікаўнасць да Беларусі і плюс яшчэ і вырашылі ісці ў палітычнае жыццё? Вельмі цікава і даволі незвычайна для такой біяграфіі, як у вас. Спасибо, Надя. Я очень надеюсь, что мы в КС можем с вами строить это самофинансирование. Подумайте об этом. Да, так, короче, я в 7 лет приехала в США, но я сюда приехала с мамой, а у меня папа и вся остальная семья осталась в Беларуси. Так я каждое лето проводила в Беларуси. Я читала, я дремала на русском языке. Я была в Пинске, в Драгичине, в Бресте. И у меня там осталось очень-очень много друзей. Так, например, когда я была подростком, я знала, как на них влияет Лукашенко. Я знала, как они, например, конскрипцию избегают и так далее. И я знала, как грозило это все бизнесом моей семьи, Лукашенкины всякие эти меры. Так поэтому я на все это смотрела, и я хотела как-то это поменять. Поскольку я выросла в стране, где мы ожидаем, что у нас есть голос, что мы можем голосовать, и что эти голосования будут, то я видела, что наша страна это тоже может строить, это наше наследство. И я хотела это принести. Я всегда была очень политически активной в Америке, и я когда поехала встретить Тихановскую, меня туда пригласил Андрей Курейчик, я с ним дружу в Йелском университете, и он меня тогда представил Вадиму, и мы с Вадимом начали встречаться. Я вообще-то Вадима встречала в Минске в 2013 году, но мы начали встречаться, и он мне объяснил про КС и что нужно. И я подумала, я наша и ваша, я образована здесь. Я знаю, как чувствуется иметь эту структуру, эту демократическую структуру, но я еще белоруска. Это моя душа, меня туда тянет. Я хотела купить квартиру в 2019 году. Мои детки говорят на русском языке. И я хочу это строить, и я могу принести это все образование вам.
Дзякуй вялікі. Да 25 траўня ў эфіры «Свабоды» вы пабачыце і пачуеце прадстаўнікоў усіх 12 спісаў. І сёння з намі былі Надзея Нортан са спісу «Голас дыяспар» і Веста Свенсон са спісу «Блок Прокоп'ева-Ягорова». Я, Ганна Соваць, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.